Drugi svjetski rat 1938. godina. U bankama Kraljevine Jugoslavije 87 tona zlata. Princ, u stvari vlada kraljevska, konstatuje da se približava Drugi svjetski rat. To je jako uočljivo i kao domaćini ljudi, princ Pavle donosi odluku da se zlato dislocira i to u Federalne rezerve Amerike i u engleske banke. 77 tona. Te 37. godine, pratite me, 87 postoji tona. 2/3 se odmah dislocira u, znači, banke Federalne Amerike i engleske. Ovde ostaje 10 tona. Od tih 10 tona, 9 se nosi u Užice, a 1089 kilograma je u Sarajevu. Počinje Drugi svjetski rat. Nemci odmah će zapleniti, ne Nemci, nego Talijani, pardon. Talijani zaplenjuju skoro svih 9 tona u Užicu, a Ustaše su pokrale 1089 kilograma zlata koje je bilo u Sarajevu. Dogovor svih demokratskih vlada u to vreme u svetu je bio i u Evropi, znajući kako su prošli Romanovi i da se komunistička aždaja podigla, da je doneta na nekom njihovom okruglom stolu, čemu već, da se pobiju sve monarhičke porodice, da se pobiju simboli. Znači, govori se o tome da se sve kraljevi dislociraju u London. Prema tome, zlato je tu. Samo je uspeli su, ovo su činjenice, 5 tona zlata da pokrade UDBA, već koje to, te jedinice njihove, sa kraljem ne odlazi ni gram zlata. Nakon Drugog svjetskog rata, ovo je sad ironija, Amerika i Engleska vraćaju tih 77 tona novoj vlasti, a Amerikanci zarobljavaju, pošto se 1943. godine izašla iz sila osovine Italija, nalaze tih 185 sanduka kod Mussolinijevih snaga, nalaze zlato, uzimaju i vraćaju u zemlju. Sve je vraćeno, ali ide ta laž da je kralj odneo zlato, ono je svo vraćeno. No, da završim sa tim, kada je 82. godine pohranjen sef 1, 3 petice, gde je zaostavština Brozova bila, pa je nakon 30 godina otvoren 2012. godine, u njemu će se naći 29 kg zlata sa monogramom Karađorđevića, znači nisu nigde otišli, tu su bilo 2676 zlatnika sa monogramom Karađorđevića. Naći će se njihova odlikovanja, naći će se njihovi servisi, čak do manžetni, na rukavima. Sve je bilo u sefu onoga koje je drugoga optužio da je nekako zlato pokrao, a da ne pitam onim desetinama i desetinama tona, to njih pitajte u emisijama šta je sa time bilo. I završit ću sa tim i bolno, i tužno, i poučno. 1970. godine, 3. novembra, dok je Srbija egzaltirano, Bože kako su velike reči neumrlog Dostojevskog, žrtva kad tad zavoli dželata. Pripremala se za svoj pir, zvani 29. novembar, i tad arlaukala na svim medijima kralj pokrao zlato. U Denveru tiho je svoj ovozemaljski život završavao jedan jako siromašan čovek, jako. Čak je pod tuđim imenom i unesen u tu bolnicu, pod imenom Petar Petrović. Završavao je svoj život u 47. godini bez igde, ičega, ikoga, kralj Petar II. Karađorđević. I tako od mučenika proglasiše lopova, a od ubice spasioca. Zato smo tu da jesmo. Zato je ova krasta na nama. Zato ova istina mora da izađe u javnost. I zato neće biti samo milioni pregrada, bit će ih desetine miliona. To vam ja garantujem. I zato mi je drago što ste me pozvali u studio, da konačno jednom otvorimo ovo što se toliko krije i što se mnogi prave blesavi, namjerno koristim izraz blesavi, ne možete više istinu kriti. Eto na temu te mantre, 70 godina, kralj pobegao i odneo zlato. Ja sam iznao činjenice, ja sam iznao fakta, jako utvrdiva, gde je otišlo, gde je došlo, kako je došlo. Optuživati čoveka, gde je dijaspora i emigranti skupili da ga sahrane. Ima li veće greha? Vladika Nikolaj lepo kaže, kud je prošla kazna, kud je prošao greh, sledi kazna. Moramo se što pre od te kazne osloboditi i sve što ovo činimo i sve što ovo radimo govori baš i o tom nacionalnom jedinstvu i o toj vraćanju duhovnosti. Govorimo i o tome koliko nam treba drugačiji pristup politici i drugačiji jednostavno odnos prema prošlosti,
da bi nam budućnost bila koliko toliko normalna.